Kajing lekai ka English pemalik menin kesengi. Kata kapor si baje steng menstem. Kata Tottenham persa ke Fulham. Ka Fulham klub pelim no ke Tottenham. Da argor la way. Ha kajing lekai ka bakaddu menin min. Kata kapring ke Chelsea bat ke Arsenal. Kini ki tim kidai. Ki bakam itnat bat ke bagi paj baru. Yang nut ban pej ya kati kajing lekai. Bat kajing lekai pening kini artli ki tim. Kelakut no ha kajing itro. Haka baka Chelsea ka habani lekai tang sipungun hadin kajing yo red card no way player jong klub Chelsea katau MK Sedo haga menit ke balai pupra watla ke Chelsea ke lekai duna brio Henry klub penisca ya kajing la kajongka banyak kontenge ya ke Arsenal haga ba Arsenal kadoi ke top tim hadu mentah lane ke tim kawan sekmadu ke mai kan poin kata da arp kandai poin kat ba ke Chelsea arp kulai poin. Tiadin kejing lekai men ke Arsenal kelakiu dalai poin ke Chelsea arp sau poin. Bat ke City kelawan nagran ke baar kata da arp ho san poin. Hadin kejing job Persya ya ke Leeds United kata dalai gol la ar gol. Bat kejing lekai pedeng ke City ba ke Leeds United kedai ya ke mit singi sajan. Kejing lekai men pedeng ke Chelsea ba ke Arsenal ya ke gol ke beningkong jong ke Chelsea letep dau ti chaloba haka menit ke pasau pupra nang tak Arsenal letep dau Merino haka menit ke pasan po kendai kajing lekai kelakut no da marshi gol kajing lekai peneng ke City bat ke Leeds United penpabor Foden tang ngapo si menit kerwit si gol nang ta swaban kut kajing lekai ru nagaleng Foden ulah kerwit biang sa si gol nang ta gol ke baar ratep du J Guardiol haga menit ke arpesan ki gol lam ta Leeds United ratep du D Calvert Levin haga menit ke sau pukunai badu LN Mencha haga menit ke bandru puprar kini lekai ke lakut no dalai gol la ar gol tilingba ke tingding job ke City menta kelawan haga menit jekan poin haga ran ke baar kata da arpesan poin Arsenal kerang nek keran ke meningkong dalai poin ke Chelsea keran ke balai arpesan poin Aston Villa ke besau arp sopoin bat ke Brighton hakran ke besan da arp poin tigi we pat gijing lekai men tilonggum ne kata peneng Crystal Palace persa ya ke Manchester United ke United ke job da argol le iwe ke Aston Villa ke job persa da si gol le ke Wolves ke Nottingham Forest persa ya ke Brighton ke job da argol le jiro nang ta ke Liverpool ke job da argol le jiro persa ya ke West Ham te hadin kejing lekai men bat ru hagiwe pat kimen kejing kan pon hak English pemalik kilonggom ne pelawan pej gen video hadap lekun bangan peni suki ba pela ban i barok kitim hagami kan pon mentau senam arajar apsan atau penreu nam takane English pemaling te nam tagi we paru kejing lekai hak English pemaling ngan sange batai ni pensaya pi yagi pon bat ya kejing job jingrem jong kejing lekai hak English pemaling kumta subscribe ya kane ka channel be pelaban i on permi su i pat ki video halor kane ka English pemaling kublai sibon